Voini me ninga kumsang ni somni paruk thole ni ani a in zavain chibaile vekule Iran chuan United Arab Emirates beitharin bial chunga indona anasa zual le Iran chuan Beihpui thlak le ta mei nili kumsang ni somni paruk khan Iran sipai te chuan United Arab Emirates bein missile le drone te an met chuaka Fujairah oil mun poimo tak mai chu bitumin mun sang sanga kangna salhi a UAE ral thuam air defense system lamte chuan beina tamzo khilodangin an kap thla a mase Tehran thil tum chu chiang le Gulf bial chunga America thopui le Israel chiante an be ani Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan he thil thleng chungchang hi chiang takin he tiana soya United Arab Emirates kan thopui poimo tak chu Iran ina beya he thil thleng hian bial chunga United States le Israel chiante laka Iran in indona nei thin chu a chun zom le to ti ati chiang ani ati he thil thleng hi February thatop lama US le Israel ten Iran an be changa indona zuazel ne na thil in miltak ni in Abraham Accord sian Israel le UAE in kara thoho na nget tak asiama Arab ram mason te tan himna le sumle pailama mason na thlenani Iran hian he mason ne hi ahwat wangin Gulf bial ram te chu lo thon na le firfiak thil ti na manga norlui atumani Iran sarkar hian boina chokchuaka khovel oil lak lu na kongte ti buain Gulf atanga Strait of Hormuz thengin mishing nunna ati der thongani remna diktak tur chuan chakna ngaya UAE ang thopui rinom te thlop tata Iran do dalba ka hian thu mai ni lo ataka shemna khau tak lekko ahunta ani Strait of Hormuz a US sipai ten Iran tui sipai long engamo zatan kapil saknuwa Iran tui sipai tamtak anbo mek Strait of Hormuz a US sipai ten Iran Navy long paruk lai beya an kapil nuwa Iran tui sipai tamtak chin shat lavin anom mek ti report tharber chuan ata langa he thil thlenga hian heng Iran long te hian he tui kongpui mo taka hian zalian taka long vei wak tura in kai hruaina dal tu ni antum nia shiat ani nuwa thleng ani US ho tu te chuan he Beihpui thlak na hian Iran long pasari lai an bitum ti an soya chungzinga paruk chu an kapil ngei ti nem nge ani he thili he biala ven himna thazok om theinan le sumdong long te him takan kaltlang theinan ani ti an soibok Strait of Hormuz si khovel pum huap oil phurna kongpoi mo takani wangin hetia boina achwa chiam tak wang hian le khovel ram sang sang te ati buai hle ni thu nei tu te chuan tun thlengin nunna chan zat le he thil thlendan chia hi chiang takin an latar langlawa he thil thleng wang hian he biala hian in rem lo na le boruak tang tak aum chun zom reng ani Iran in abei nuwa UAE chu mania inveng turin anin buat sai thatok le ti senkom ho tu ina soi US Central Command ho tu Admiral Brett Cooper chuan Iran in bial chunga beina thlen nuwa United Arab Emirates chuan theina danglam tak an neya mania inveng turin anin peitok le ti asoyani Cooper hian UAE sipaiten ma an son dan le mun poimo laya anin kuldan te chu war takin asoya an mani ven himna ta na ral thuam le khol an nei thule thopui sipaitine na anin thurwa na belbomin mel malaka anin peile ti asoibok Gulf bial chunga abik takin Strait of Hormuz vela tun nai khan thil thleng engamo zata omwangin bial chung himna le muana chungchanga lo thona na salhe a chutiang boruak thalo om lai tak chuan he thu chwa hian siamani US chuan Iran long paruk anti chiat thule Strait of Hormuz kalkong anven him to thua puang United States Central Command Commander Brett Cooper soidanin an sipaite chuan Strait of Hormuz sa Iran long paruk anti chiat sakto ani Cooper chuan he biala inrem lo nan na sat chho mek la hian sumdo na ta na man long te him takan kal theinan US tuipui sipaite chuan he tuipui kongpui mo taka hian himna kong secure maritime corridor an siam to ni ti asoya US sipaite chuan Iran long chol mun sang sang te dan cha na an thok zui zel ti an nem nget boka he hian an sipai chakna manga Iranin tuilama an chetvel na sang sang te khwa khir an tum le ti ata langani Strait of Hormuz hi khovel pum huap oil phurna kongpoi mole lun takani wangin in beina le in ngir ngauna alana salhe a sipayan tambel zel ba ka he bial tan hian hlom ala tam rengani EU Commission President
Ursula von der Leyen chuan Iran in UAE chunga tharuma tho dan chunna satakina dem. EU Commission President Ursula von der Leyen chuan Iran in UAE ram chunga missile le drone tamtak akalu wangin ramza umnanna sataka bo chiana ni ti soin Europe tan nuaibo pui mai chiani lo tho soyani. Von der Leyen chuan thu chua khautak siamin heng be na te hi pomrual ni lo atia EU chuan UAE chu athlop tla thua soi Gulf bial be ani na hi Europe tan thil thalo takani thule an mani himna le energy lakna ta na hlom ngal thei thilani thua soi langbok he thu chwa hi kumsang ni somni parok indo na thleng meka Iran sarkarin adu du hunaral thuam aman chunzom ring na awanga lo chhuak ani a April tha in remna fia lo tak an siam to nuwa po an chenom ram te chu an la be ring ani UAE defense system te chuan an ram ron be tu Iran missile le drone te chu voitam tak an lo kap thlato a ma se Iran che dan hian an ram chunga an ma ni mi puite an he chia pi alama mundanga buaina siam hi anziani ti atilang chiang viawani Iran hian diplomacy le vo khana nem deute za lawa chakna chawa za ani Iran ram shwai tu te hian bial pumpui in dona na sazoka an hnu main shemna tak tak pek an hun to hle ani President Trump chuan Iran ne na vo khana khau tak pein an longte an be ani vai chuan khovela tanga nuaibo wan ni tur thua soi Totani kan Strait of Hormuz sa boruak atan chau mek lain President Trump chuan Iran sarkar ne na thucha khau taka thona tuipui kalpo na zalen taka mang tura ma la mek US longte chu Iran ina be ni chuan chiana rap thlak tak an ma chondon ti asoyani President Trump ahian Fox News palai Ṭeuh net aning komna he thu hi chiang takina soya pressure na tak tak an to nuwa Iran chu Inbiak na nei huam zongin anoin thlak danglam to ti war takina soya chuti rualin lululan chwalui zelani chuan apoi tur thu vokhana pengal bok CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper soidanin hemini vekhian Persian Gulf US longte chu voitam tak beitumna omani ati Fox News chuan he bial chunga longdang boina siam tu Iran long parukte chu US sipaite nan kapil thuan tar langa palai wings chuan khovela oil thiar chhuana kongpoi mo bera sumdong long tangkhang te shwai chhuana na ruwa manna thar Project Freedom an ti chu ani phung chipchiar takina soifia bukani he thu tarlana hian President Trump chuan America chakzia war takina soya ama zong aya changtlung le thazok ral thuam le silai mu kan nga to hle ni ati mahuna kong pani aum thu soin Iran din munin thlak danglam mek chu shereng chungin waisin takin ke an penzel don ti atar langbok hei Trump akai shwaina kalphung diktak hun tiam omlawa indona kalpui ngai lawa khauta kamel mate danna ni a sarkar ma sa shwai tu te hun laya kanlo mu to thinang khan chaklo na hian beina shing thina ni kha Iran chuan longte takte te missile drone te mangin US theina fia meka ma se Trump avo khan na hian ramri khauta ka siam ba ka America lok na le longte an khoi buai ni chuan Iran sarkar chuan aman to takina tuarang Project Freedom hi tu lamma a bit lo longte him takan kaltheinan waisin taka pen chuana ni a US Navy longte thlo theina le sipai sang tam takin an veng himani lotlin namasa an nei zinga US flag zarna sumdong long pani him taka shwai tlangani a khovel sumdon na le an mani him na ngei po veng him turin America aroin lan le ta a firfiak le misual telaka energy laklu na kongpoimo an chan nun to don lawani he thu cha hi tluang tlamina fia hlea chu min fia chindu su ti hi ni President Trump chuan theina le chakna mangin muana sia meka chu Iran poina hrechiang tran to hle ni Iran sipai IRGC tuipui longswa mangte chuan South Korea longbein khovela oil laklu na kong lun ber Strait of Hormuz tuipui kong an khar thuan puang Iran a sipai polian Iran's Revolutionary Guard Corps semo IRGC tia sha te chuan khovela oil phurlu na le chhuwa na kong poimo ber mai anlo dan pinto sa chu tiping le zwalin UAE tuipui kam naya South Korea long pakhat chuan ka pani yon hap chanchin bumi te tarlan danin IRGC chuan he long hi an ka pa hei wang hian Dubai le Sharjah te chuan missile tladon ti chia tirna
ral kher dar ari hialani he missile hian UAE ram leilung aden main South Korea long hi adeng ta zoka he minu lok hian IRGC Navy te chuan tuipui chunga man mo thilain biak po na emergency channel 16 mangin thon puanga chumia chuan Strait of Hormuz tuipui konga chuan engram fek potar se long eng chi tan po kharani thole ron paltlang tum an omani chuan ti chiat vek an ni tur thon ron puang ani he thil hi achan le wang om lawa chet an lakna ni haulo mai US le Israel te chet lakna wanga tha enga moza chung boruak thalo om nuwa Iran sarkar chuan khovel puma energy thiarvel na konga langtlang takin sumle pai lam huin sumle pai ngong buai zong in indona ron puang ta ani khovel puma oil kan man mun nga thena mun khathi he tuipui kong zim te a hian akal tlang thina he buaina in tantira tangkhan he huna hian South Korea long engemaw zat le longpu za chuang zet te chu tang khomin anlo om to sani Iran sarkar thu cha hi chiang le a chu an thu zomemo ani lo chuan thil man sang thut tur thlir liam to pe mo ni ramdang buaina in rol ve lo long te po bitum telan ni tameka hetiang ani la ya nem taka lo chan let na hian tuipuya buaina na sajok aron thlen thei ba ka oil man sang lu tuk turin mi puite tan har satna thlen don ani America le atho puite chuan hetianga sarkar komo bol takin khovel sumle paidin munchu adu du dana thunun an phal sak turani law IRGC tuipui long swa mangte che tlak na hi adar zawzel main khauta dan cha thuai angai ani Iran President chu Asiat puina tel lawa UAE Beihpui Islamic Revolutionary Guard Corps chunga athin urle Iran khopui Tehran chu abuaile talia zol dole min hong tak anga an soichin Iran President Masoud Pezeshkian chu sarkar shia tirnai mo Asiat puina po ommia lawa UAE Beihpui Islamic Revolutionary Guard Corps chunga athin urle ni in tarlanani Iran International Report in ati chua dan chuan henglai biala buaina alwar mek laya Islamic Revolutionary Guard Corps in film khur lo taka be nan thlen kha President Pezeshkian chuan Asiat pui reng lawani he thil thleng hian thudik tlang tak pakata puang chuaka chuchumi puiten an thlan chua Iran President hian thune ina tak anei tlem le a chuti lain Islamic Revolutionary Guard Corps ero chu dan le thupek pui salovin Iran ram chu indona le buaina lian zoka an hnuk lut mekani ti hi ni hei shwai tu thate omdan tur ni lawa sarkar ke chhia mi lulul le firfiak te thune ina munani ba ka an ram chu an tin lo turin dona an hnuk lut mekani President Pezeshkian chuan thil poi thleng to te siam thattumin a buai hle a ma se mani thu thua Islamic Revolutionary Guard Corps an chet na hian Gulf bial puma muanna ti chia a America thui hruai ram tele khovel puma energy thon chwa konga lo thonna asiam bokani Iran ram optu sa khushwai tu tele an nuaya sipaiten muanna a in beina le tharum tho an ngai pui mo jok ti alang chiang ta hle a khothang ram te point he sarkar in chendar le mani thu thua rorel tu ti nena in lei chin na siam hi buaina dang chok chuak tu mai ani ti an shia ta tul le ni Iran President Masoud Pezeshkian le anram sipai thu nei tu te chu Persian Gulf buaina so sang chungchanga anin rem lo hle Iran ram chunga thu nei na in chu na na setial tial ti report chen kha chuana tar langa President Masoud Pezeshkian le anram sipai shwai tu lian te chu Persian Gulf buaina so sang le United Arab Emirates benia soi chungchanga anin ma chon me kani ram chung thil thleng sheve tu nai vai tak te soidanin Pezeshkian hian IRGC thil ti te chunna setakina soi sela tun nai maya missile drone manga be na thleng te chu mo phonna shelo te thil ti ina soya sarkar shiat pui lo le ron masalawa heng be na the kalpui ani thua soibok President hian tu manan rin lo dan le tlang takin IRGC te boina cho tho dan hi a thlak ti na kawa hetiang thil ti te hian bial chunga har satna siam that zo to rual lo athlen thei ti a soibok ani President thu chwa hian Iran sarkar le an sipai thu nei tu te inkara thalo ti atar lang chiang le a Gulf biala boina kalzel kara hian anin kar boruak aso sang le ni kar kalta chunga hetiang dewa inrem lo na thleng te hian in dona dan chungchanga te sumle pai har satna chungchanga te le ram chunga thuthluk na siam chungchanga te an ngai dan in person le ti atar lang telbok heng thil thleng te hi fiana zik kluak tak ala lo na chungin Iran thonei tu sang te inkara inrem lo na umna sa to le ti asiata
hetianga bial chung buaina so san lai hian ram sipai thil ti te hi tunge aru ka thunun tak tak tu niang ti zona a chua pha ani IDF chuan anom na mun kap tu anti-tank missile ron kap chuak tu te omna in chu drone mangin anti chia ral thuam pai pon thei chi drone mangin 226 IDF brigade sipai te chuan Lebanon chimlama IDF sipai omte kianga ral thuam keng Hezbollah firfiak pani chitalai chu an mu chuaka rang taka che chuakin heng firfiak pani te hi motorcycle manga tan chiat an tumlai takin Israel sipai ten drone manghian an kapa an that zui ngal ani hei ba ka hian nimin tho tan ni khan chimlam Lebanona IDF sipai te che tlat na mun lam hongin Hezbollah chuan anti-tank missile ron ka buka he an thil ron ka hi Israel sipai te omna bul hnaya atla a ma se IDF sipai te zinga hliam tuar anom loti tarlan ani he minu hian he missile ron ka chuana mun in hi IDF chuan beiletin an ka pa anti chezui ngal ani Boruak thalo irchuak zel tur laka lo thona omek lain Russian President Putin a chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi humhim turin ma ala Iran ram chunga le a che vela boina lian zok le boruak muanom lo taka chwa mek lai hian Russian President Vladimir Putin chuan thunei tu te hena Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chu tiluya no chuak lo turin thupek a chwa kan thulak nei na tarlan danin Putin a hian himna pe in Araghchi hi Russia rama omchun zoma phalsaka he hi IRGC michen khatten manantum nia shiat ani wanga ama ven himna tura ruwa manna ani he thil thleng wang hian Russia sarkar chuan Moscow khopuya Araghchi tan him taka omna turwa manna asiam sak mek nia rin helna lian ni a he tunma a Syrian President Lui Bashar al-Assad anlo hum him to danang chia khani tura ngai ani he malak na hian Iran le a che vela boina punlun zel chuan ram sang sang te in lei china boruak ati boina satzia atar lang chiang le IRGC chuan America in Iran sipai long an ka chiat saknian soichu dotani thu soin an hnol Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC thupuang tu chuan tun naya thil thleng chungchanga America in Iran sipai long chakchi speedboat an beinian soichu thudik lawani thua soya Iran lam report in tarlan dan chuan America thu chuane ni nang lo takin IRGC long chia aum lo shim ti an soyani Iran chanchin bulamin an tarlan danin America lamin thupuan an nei nuwa hian enfia na kalpui ngalani a thilmu chwa ani dan chuan America sipai te hian Oman atanga Iran mun pui pan mi puite bungrua phur longte chi pani zok an kap ti hriatani he thil thlenga hian mi pui zinga mi panga in nunna an chan thu tarlan ani bok he mi ma hian America President Donald Trump a chuan Iran sipai long pasari lai ka sak an ni tholo soi to a heti lai hian America Central Command chuan helicopter mangin Iran long an be ngei thon nem nge thungani he thil thlenga thu chwa inang lo tak tak om hian mun lo om laya thil thleng dik tak sha ta har sat zia tar langa tin tui pui chunga sipai te an chet na huna mi pui nun nain ator pha theina din mun lo om taka om theini ti atar lang tel bok hetiang thil thleng te hi tarlan swal nge anianga khovel thil ti theiram te inkara thuthang diklo the dar manga indona peng pakhat zog ni angle India sarkar chuan Fujairah beiwanga an khwale tui pathum ngotin hliaman tornuwa he thil thlengi pomzam rualani lo thua soi United Arab Emirates huam chunga om Fujairah Gulf biala beina thlenga India khwale tui pathum an hliam wangin India chuan he thil thlengi adem hle a he hi pomzam rualani lo ti in mi puitele mi pui munma infrastructure bitum zonga in beina thleng zongzong te chu man mo taka ti top turina photani External Affairs Ministry chuan voin tholenia thu chu an siama Fujairah beina wanga India khwale tui pathum hliaman ni tamai chu pomruala ni lo ti antar langa thotani khan Fujairah hi missile drone manga be ania he beina thlen tu hi Iran ni in an pu ani External Affairs Ministry chuan he beina hi topsan ngal turle mipui munma le pui soilo mipui te bitum to lo turina ngen bok chuti rual chuan New Delhi chuan khovel ram sang longkong poi mo tak Strait of Hormuz chu ven himni se ti boka he longkong hi India rama oil energy mamo tamjok lak lu na ta na kongpoi mo takani wangin India tan chuan angai poi mo ber tur te zinga mi ani
Iran le US indona top le theilo hi China tan loknan na satak ani don ni inan soi Iran le US indona top le theilo hi China tan loknan na satak ani dona Beijing hian thil thui tak thirin ruaman na asiamani ti in CIA analyst lui John Nixon chuan Al Jazeera ashil Nixon a soidanin Iran nena anin dona tang hian China chuan US ral thuam nei dan le anin dona man ro le thiamna an man chua dan te chu tam tak an lo zir chua pha ma sia poi mo ber chu China hi tuna chuan Middle East ram te tan thurwal pui tan thlan omjok ma to ti in a soi Nixon a chuan kal from te hi China malam huna tan an poi mo hlea China po hi thunei tu le rin tlak tak angin an langani ti in a soi Middle East a hian China chuan indona thlentira du lo wangin he bialaram te tan hian a thlan om hlea gal from te ne na tho ho na tha nei adu pui jok thua soi bel bok Nixon a chuan hemi chungchang hi shilfia in China hi mani lok na chau thlir thinangin mi nan ngaya chu thil thalo takani ma se United States hian he bialaram te dordan hi athiam lo choring don ani chuan huna local lek nuwa China thu soi hian mi ril ruwa ne jok don ani ati Nixon a chuan China hi he biala leilung ho sakna energy resource a hian a inhatna salhe a khovel hian fossil fuel atanga inthiar filim atum chet mekla hian China chu gal from energy thon chhuate tana dor tu lian ber alani ring don ti a soiboka anin lai china alang het sau don ani ti ina soibel bok Iran ral thuam ka chua UAE in anlodan saka Fujairah a oil da na huna drone wangin kang meya chuak na sale United Arab Emirates chuan Iran atanga ballistic le cruise missile run ka chua chu an air defense system mangin anlodan cha sakthon soya Fujairah a oil facility pakhat chu drone a be ani nuin kang meya chuak bokani Iran lamhian tun thlengin thu chua chiang takan la nei lawa Mase Tirana Al Jazeera correspondent in atar landanin Iran sipai hotu pakhatin UAE beitumna an nei lo thu sarkar media nena asoyani UAE a thilkheng chungchanga hian Iran sipai hotu pakhat chuan State TV nena thua soi chungchang chaushia tur alo oma he thilkheng hi America in sipai manga boruak acho buaiwang ani thule Iran chuan UAE a oil facility te beitumna anei lo thu soyani Iran mi puite chuan an ram hian Beihpui thlak ani chuan anti ani thuan puang tlanghal thinin an soya ma se Iran thu nei tu te chuan he beina hian innam noinan nei lo thule America thil ti ra chua ani thu chau an soyani Strait of Hormuz paltlang tum te chu shemnan na satak an to tur thon soi rualin tuna ri chuan in biak remna bo chi tu ni ero an du lo burthung Israel sipaiten Lebanon chimlama khopani mi puite hena mundanga in son chuak ri turin an shil Israel sipaite chuan Lebanon chimlama japsit le sarafan khomi puite chu anin le lo chwa san turin thupek an chwa le ta a khomi puite chu tuna la hian mun him jok khwa tanga meter sang khatvela la a in son chuak ri turin an shilani Israel sipai soidanin Hezbollah ral thuam le an mun ma naya la omring te tan an nun na der thon thuan soyani EU try to Antonio Costa chuan UAE Bay anita mai chua dem thu a soi European Council President Antonio Costa chuan khover try to dangte rualin UAE thlopna thu soya Abu Dhabi soidanin Iran missile drone in mi puite man tur munma an be chu adem hleni Costa chuan eksa ziakin Iranin UAE munma abe na hi pomzam mai lo tur thilani thule ti to wata tul thu soya Tehran chu US le Israel te nena in biak remna ommek vongnung turin in biak na nei pui turin a som bokani Strait of Hormuz on le nan le boruak ti dainan EU chuan na satakin na thokdon ti a soibok ram shang ten oil company in lep na satak an mutanga chiala ka tul thu ketan josi chuan a soi ketan josi chuan kumsang ni somni panhi a Russia in Ukraine run no khan gas man asan wanga Europe mi puite torna khan na salheti asoya tunlaya oil company te hlep asan mek lain mi puite ro chuan sikle sa in thlak danglam le in khar khipna wanga har sataka nunan man thuata langani sarkar te hian hetianga oil company ten hlep na satak anne tang hian chhia tamjok lak sakin chumi puite ta na man le sarkar na thonan man atul thua soyani
Iran chimlam longchol muna sumdong long engamuza takang. Iran state media ina soidanin Iran chimlam the airport longchol na sumdong long engamuza takang me chwaka the airport fair department how to Majid Omrani chuan kang me chel na an thokmek ti asoya he kang me chwa chan hi shiat ala nilawa chanchin thar dang aw muna puan levat kanon tumdon nia. Strait of Hormuz longkang chungchanga South Korea President pisa a thutkhom na nei ani. Reuters news agency na tarlan danin South Korea President pisa pui chuan Strait of Hormuz South Korea longkang chungchang ei toin thutkhom na an neya. He long hi HMM company en kolai ni in akan chandik tak sha tumin an chui mek ani. Donald Trump an social media South Korea long akan tho soinua South Korea Foreign Ministry chuan he long hi longchol na mun lama an nulu huna akan chandik tak shiat ani don ti an soye. Israel Broadcasting Corporation chuan Israel security official pakhat thu soitar langin Iran ne na inrem lo na le in beina na sa zuazel hian Israel telin Tehran ne na in dona chunzom le du to te zongjong tan hunrem changa siam sak thei thua soyani. Israel Channel 12 le Israel hayom chanchin bu te po in Israel official te thu soitar langin tundin muna chuan Iran hian Israel beitumna nei lo ni in Israel lam thlir tu te chuan an ngai ani. Israel lam politician te thlir dana po US President Trump hian Iran ne na in do chunzom le adu lo ni in atar langbok heti chung hian Iran lama tanga beina thut thula lo inveng turin Israel sipai te chumun sangshanga anin ring thar le a abik takin air defense system le Israel Air Force te chu anin ring le ni ti report chuan atar lang. Ben Gurion International Airport po film khur tu Russia tiran ni a Israel hian an bo ruak lam tluang airspace kharanga ihun poa in peisa diama turin ruwa man na an siam bokani. Israel sipai thu nei tu te chuan Iran huam chunga an beitur mun sang an thlang fel to ti an soya report in tarlan danin nakin huna an beituratan Iran energy mun puitele mi puite man tura siam infrastructure te chu thupui bera an nei don ani. Iran President Masoud Pezeshkian chuan IRGC ten UAE an beina chu mo phonna shelole thil a thlak takani ti in na soyani kha hei IRGC ten Iran sarkar thu ngai changmi alawa mani thu thua thil ti ani thu tarlan na chiang ber alani hial donani. Foreign Minister Arachian Pakistana inremna nei tuma ma alak mek lain IRGC ti chuan Hormuz tuipui chunga longten loman thunga Pezeshkianan in biak remna nei atul thu wantlang ma a soilain IRGC te chuan US longte ti chia tumin wantlang ma an vobok tuna phei chuan Iran President po shilmi alovin UAE mun poimo te an beile ta ni. Pezeshkiana thil soidan hi apoimo hlea an thil ti dan tik ringot ero a soiselo IRGC te malak na zongjong hi thil a thlak top khok ti in a soya angong chua buai na chu siam thadle thei to lo tur khopa poi ani thu soin avo khan tel ngal bok. Iran sarkar le IRGC te inkara in lungrual lo na me khian he in do na hi atop don nge achuak le don ti shil tu ber turani ta a Pezeshkian le Arachi te hian IRGC laka thunei na an la let le the ni ngai chuan inremna anei thei dona mase IRGC hian mani thua ma an la zel ni chuan inbiak na dokana inbiak na nei tumin indor ton engang ma se Iran hi indona danga atlulut le don tho ani. Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc mga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani. Tunami hi everyday one ania he calcium ang maya soy thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante Alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei detana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong kha ton chumata na kanon ti chwale thei ti chu ni e